Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikiye Umusanzu Media aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, naho njye ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru turi buze kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, aho umugabo wari usanzwe yishyuza imisoro mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma yaguye mu mwobo wahoze uri mu bwiherero apfiramo. Abaturage bakaba batungurwa no gusanga hari umukobwa umuryamye hejuru. Turibuze kubabwira kandi ko Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bongeye gusaba leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose kugira ngo kiliziya zujuje ibisabwa zifungurwe. Turababwira kandi ko Minisitiri y'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi yafunguye ku mugaragaro isoko rishya rya Gisenyi ryari rimaze imyaka 15 riri kubakwa, ariko kugira ngo ryuzure rikaba rivuye mu menyo ya rubamba. Hanze y'u Rwanda turababwira ko umuvugizi w'ingabo muri Uganda Colonel Chris Magezi yibukije abifuza kuzateza akavuyo mu biro by'itora mu gihe cy'amatora ya perezida azaba mu mwaka wa 2026 ko bazahanwa bihanukiriye, kandi ko ingabo z'iki gihugu ziteguye guhangana nabo. Aya makuru ndetse n'andi menshi cyane twabwiye muri izi ngingo z'ingenzi turaje tuyarambure. Mu gutangira aya makuru reka tuyahere hano mu Rwanda, tubabwire ko umugabo wari usanzwe yishyuza imisoro mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma yaguye mu mwobo wahoze uri mu bwiherero apfiramo. Abaturage batungurwa no gusanga hari umukobwa umuryamye hejuru. Uyu mugabo yapfuye mu ijoro rishira ku itariki ya 26 Ukuboza mu kagari ka Nkanga muri aka karere ka Ngoma. Umugabo wasanzwe mu mwobo yapfuye yari afite imyaka 50, akaba yari asanzwe yishyuza imisoro muri uyu murenge wa Sake. Umukobwa basanze muri hejuru yari afite imyaka 29. Uyu mugabo akaba yari afite umugore n'abana. Bamwe mu baturage batabaye bavuze ko basanze baguye mu cyobo cyahoze ari ubwiherero kiri ahantu mu rutoki iruhande rw'akayira gato. Bakeka ko nyakwigendera n'uwo mukobwa bari gusambana bakarwamo, kuko ngo bari biriwe basangira inzoga. Umwe mu baturage babonye biba yavuze ko uwo mugabo yasohokanye n'uwo mukobwa kuri Noheli bajya kwiyakira, nyuma ngo ubwo bari batashye basanze baguye mu cyobo. Umugabo ari hasi, umukobwa muri hejuru. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagira Nathalie yavuze ko ibyabaye kuri abo baturage babifata nk'impanuka. Komeje aya makuru kandi reka tuyakomereze mu yajyanye n'iyobokamana. Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bongeye gusaba leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose kugira ngo kiliziya zujuje ibisabwa zifungurwe. Ibi byatangajwe mu ibaruwa ikubiyemo ubutumwa bwashyizweho umukono ku wa 19 Ukuboza uyu mwaka, bugirwa umwanya w'inyigisho mu materaniro ya misa z'igitaramo cya Noheli na misa ya Noheli mu gihugu hose. Muri ubu butumwa Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bagaragaje ko bifatanyije n'abakristo bababaye muri iki gihe badashobora guhurira hamwe ngo basenge kubera ko zimwe mu kiliziya zafunzwe. Ni muri urwo rwego Abepiskopi bongeye gusaba ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda gukora ibishoboka byose kugira ngo kiliziya zujuje ibisabwa zifungurwe, abana b'Imana babona aho basengera. Nubwo Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bongeye gusaba leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose igafungura kiliziya zujuje ibisabwa, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we agaragaza ko adashyigikiye ifungurwa ry'insengero, ahubwo ko n'izisigaye zakabaye zifungwa. Ibi Perezida Kagame yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kwa 27 Ugushyingo uyu mwaka, aho yakuriye inzira ku murima bari bategereje ko insengero zujuje ibisabwa zifungurwa. Yavuze ko ikibazo cy'insengero atabona ko ari ikibazo gikwiye guhabwa umwanya munini, kuko ngo abona ntacyo zimaze. Yakomeje agaragaza ko mu ntambara ziri ku isi no mu guharanira kubaho kw'ibihugu, insengero nta ruhare zibigizemo, anavuga ko zuzuyemo amabandi. Perezida Kagame kandi yemeje ko insengero ari ikintu cyazanywe n'abakoloni, abifata nk'aho ari ukurindagira, asaba abanyarwanda kwita ku buhinzi n'ubworozi, ndetse bakenera gusenga bakabikorera kuri telefone nk'uko abandi babigenza. Aya magambo ya Perezida wa Repubulika agaragaza itandukaniro rikomeye riri hagati y'icyifuzo cy'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda basaba ko kiliziya zujuje ibisabwa zafungurwa n'icyerekezo ubuyobozi bw'igihugu bufite ku bijyanye n'insengero muri rusange. Aya makuru reka tuyakomereze mu yajyanye n'ibikorwa remezo, aho Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi yafunguye ku mugaragaro isoko rishya rya Gisenyi ryari rimaze imyaka hafi 15 riri kubakwa, ariko kugira ngo ryuzure rikaba rivuye mu menyo ya rubamba. Isoko ryatashywe ku wa 6 tariki ya 27 guhari ku munsi w'ejo, aho ryari ryaratangiye kubakwa n'akarere mu mwaka wa 2010, gusa aka karere kaza kunanirwa biturutse ku mikoro make, nuko rigurishwa sosiyete ya AB
ABBA Limited. Ku kunanirwa byabaye ishingiro ry'iyeguzwa ry'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Shehe Bahame Hassan n'abayoboranaga nawe kuwa 27 Werurwe ari mu mwaka wa 2015, bakaba baregujwe n'inama njyanama y'akarere yari yateranye muri icyo gihe nyobozi y'akarere mu masezerano yagiranye na ABBA Limited yavugaga ko igomba gutanga miliyari 1 na miliyoni zisaga 300. Njyanama y'akarere yaje gutungurwa no kubona ko imirimo yo kubaka itangira nta na make aratangwa muri ayo mafaranga yose bari biyemeje gutanga. Icyo gihe hatawe ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rubavu Kalisa Christophe yari yanditse asaba inguzanyo yo kubaka isoko muri Birde, isoko arisabira ABBA Limited mu gihe n'amafaranga yasabwaga yo kwishyura yari atarayatangwa yose. Ibyo byose bigakorwa inama njyanama y'akarere itabizi. Nyuma y'imanza zahuriweho n'akarere ka Rubavu na ABBA Limited, izo manza zaje kurangira aka karere gatsinze, maze tariki ya 7 Gashyantare 2017 umuhesha w'inkiko ashikiriza iryo soko rya kijyambere rya Gisenyi ubuyobozi bw'akarere. Byasabaga ko akarere kabanza kurihabwa n'inama y'abaminisitiri rivanwa mu mutungo bwite wa leta, nabyo bikorwa mu mwaka wa 2019, ari nabwo ibiganiro byahise bitangira hagati y'akarere n'abikorera kugeza uyu munsi ryuzuye ndetse banaritashye ku munsi w'ejo. Reka aya makuru kandi tuyakomereze mu yavugwa mu bikorwa remezo mu karere ka Kayonza. Ubuyobozi bw'aka karere bwatangaje ko bugiye gushyira mu byihutirwa umuhanda fawe video ari nawo werekeza ku ishami rya kaminuza y'u Rwanda rya Rukara, kuko ubu wangiritse. Abaturage bakoresha uyu muhanda bavuga ko wangiritse bikomeye ku buryo n'ibinyabiziga biwukoresha bihora byangirika, naho mu bihe by'izuba ivumbi rikuzura mu ngo z'abaturage. Ni mu gihe umuyobozi wungirije w'akarere ka Kayonza Higiro Jire yabwiye igitangazamakuru RBA ko uyu muhanda ubuyobozi nimusanga uri mu yihutirwa gukorwa uzongerwamo nawo gakorwa. Uyu muhanda ureshya na kilometero 5.3. Inyigo yakozwe ikaba yaragaragaje ko ushyizwemo kaburimbo yoroheje byatwara miliyoni 1.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu makuru ajyanye n'iterambere ry'igihugu, mu mwaka wa 2035 u Rwanda rufite intego yo kuzaba rufite ubukungu buciriritse. Icyo gihe umuturage warwo azaba yinjiza nibura amadolari y'amanyamerika 4,000 ku mwaka, ni ukuvuga inshuro nibura 4 z'amafaranga umuturage yinjiza muri iki gihe. Mu mwaka wa 2050 ubwo amafaranga umunyarwanda yinjiza azaba ageze ku 12,000 by'amadolari y'Amerika, nk'ikigero cy'urwinjiza mu cyaro cy'ibihugu bikize cyangwa se biteye imbere. Kugira ngo ibyo bigerweho bizasaba ko nibura ubukungu bw'u Rwanda buzajya buzamuka ku kigero kitari munsi y'10 ku mwaka. Akaba ari ingamba nyinshi igihugu gifite zizatuma icyo cyerekezo kigerwaho, gusa hari n'imbogamizi zizabisikana n'icyo cyerekezo cyangwa se n'ubwo bushake. Izo zirimo ko u Rwanda ari igihugu kiri ku buso bwa kilometero 1,500 kugira ngo kigere ku nyanja. Ibyo bigira ingaruka ikomeye ku bucuruzi, kuko niba igicuruzwa cyakorewe mu Rwanda cyoherejwe mu mahanga, 20% by'igiciro cyacyo kigendera mu rugendo. Indi mbogamizi ishingiye ku mubare w'abaturage mu bushobozi bwo guhaha, gusa bitewe n'aho ruherereye rwagati muri Afurika bishobora kubyara andi mahirwe, kuko ibyakorewe mu Rwanda byagera nibura ku baturage barenga miliyoni 600 bo mu karere, ni ukuvuga binyuze mu miryango nka East Africa Community, COMESA ndetse n'indi itandukanye. Hashize iminsi u Rwanda rushyira imbaraga muri gahunda ya Made in Rwanda, ariko mu gihugu hinjira inganda zikora ibintu bitari bimenyerewe nk'imiti, ibikoresho byo kwa muganga, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bitandukanye. Icyerekezo gihari ni uko hakorwa ibintu bikenewe ariko bitamenyerewe cyane ku buryo cyangwa se bitaremereye cyane ku buryo mu gihe bijyanywe ku isoko igiciro cy'urugendo cyaba gitugereranyije n'ibisanzwe. Ibikorwa remezo, abakozi bashoboye n'uruhare rw'abikorera ni ibintu bitatu bizafasha kugira ngo icyerekezo cyifuzwa kigerweho, ndetse intambwe ikomeje guterwa buri ngeri. Mu cyerekezo 2020 ibikorwa byari bikenewe mu gihugu byari byo kwifashishwa mu buzima bw'ibanze. Andre Mwenda aherutse kuvuga ko icyerekezo cy'u Rwanda kigomba kujyana no kuzamura ubushobozi bw'abaturage, kuko ari kimwe mu mbogamizi igihugu cyagize bitewe n'amateka cyanyuzemo. Gusoza aya makuru, reka tuyasoreze mu yajyanye n'umutekano, aho urwego rw'igorora mu Rwanda RCS rwatangaje ko gahunda yo gusura abagororwa bari mu igorora rya Muhanga yahagaritswe by'agateganyo. Iki cyemezo kikaba kigamije gushyira imbere umutekano
umutekano mu gihe muri iryo gororero hari gukorwa ibikorwa byihariye bijyanye no kunoza ndetse no kurinda. RCS ivuga ko ibikorwa bigamije kurinda ubuzima n'umutekano by'abagororwa, abakozi b'igororero ndetse n'abantu babasura, bityo bikaba byabaye ngombwa ko gusura bihagarikwa mu gihe gito. Ubuyobozi bwa RCS kandi bwatangaje ko igihe hazaba hameze neza kugira ngo gusura bisubukurwe, hazahita hatangazwa itangazo rimenyesha abaturage n'abafite ababo bafungiye muri iryo gororero kugira ngo batangire ibikorwa byabo. Amakuru ari kuvugwa muri siporo. Manchester United yatsinze Newcastle bitunguranye muri shampiyona y'Ubwongereza ibitego 2-1. Hano umukino wabaye ku munsi wo kuwa kane. Naho mu gikombe cya Afurika kuri uwo munsi n'ubundi imikino yarakomezaga, aho Maroc yanganyije na Mali igitego 1-1. Ni umukino kandi wari witabiriwe n'abakinnyi bakomeye ku isi barimo Kylian Mbappe ndetse na Ousmane Dembele. Abo bombi bakaba bari baje kuri uyu mukino wo ku butumire bwa Achraf Hakimi ukinira ikipe ya Maroc. Ni mu gihe Misiri yatsinze Afurika y'Epfo igitego 1-1. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kandi Rayon Sport yarayinganyije na Etincelle igitego 1-1. Manchester City itsinda Nottingham Forest ibitego 2-1. Arsenal itsinda Brighton ibitego 2-1. Liverpool itsinda Wolves ibitego 2-1. Igikombe cya Afurika nacyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu cyarakomezaga, aho Uganda yanganyije na Tanzania igitego 1-1. Nigeria itsinda Tunisia ibitego 3-2. Benin itsinda Botswana igitego 1-0. Naho Senegal inganya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igitego 1-1. Uyu munsi naho muri Rwanda Premier League shampiyona iri buze gukomeza, aho ku isaha y'isa 9 Musanze iri buze kwakira Gorilla FC. Naho muri Premier League shampiyona y'Abongereza Sunderland ku isaha y'isa 10 iri buze kwakira Leeds. Naho ku isaha y'isa 12:30 Crystal Palace iri buze kwakira Tottenham. Naho mu Bataliyani Milan iri buze kwakira Verona, Cremonese yakire Napoli, Bologna yakire Sassuolo, naho Atalanta icakirane na Internazionale do Milano. Naho mu gikombe cya Afurika kandi mwitsinda E, Equatorial Guinea iri buze kwakira Sudani, naho Algeria yakine na Burkina Faso. Naho mwitsinda F, Gabon iri buze guhura na Mozambique, kandi muri iryo tsinda Cote d'Ivoire iri buze gucakirana n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Reka aya makuru tuyasoreze kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Hano ku mugane wa Afurika, umuvugizi w'ingabo muri Uganda Colonel Chris Magezi yibukije abifuza kuzateza akavuyo mu biro by'itora mu gihe cy'amatora ya perezida azaba mu mwaka wa 2026 uko bazahanwa bihanukiriye, kandi ko ingabo z'iki gihugu ziteguye guhangana nabo. Bakaba yarabigarutseho mu gihe buri minsi mike ngo amatora yo kuwa 15 Mutarama mu mwaka wa 2026 atangire, hakaba hazatorwa umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Colonel Chris Magezi yabwiye abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko bakwiriye kuzitabira amatora, ariko nyuma yo gutora bagomba guhita basubira mu ngo zabo bakirinda guteza akavuyo ku biro by'itora. Ni mu gihe umukandida Robert Kyagulanyi uyobora ishyaka rya NUP yagiye asaba abamushyigikiye ko nibitabira aya matora bakwiye kuzaguma ku biro by'itora mu rwego rwo kureba uko batazabiba amajwi. Mu yandi makuru kandi yavugwa hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko urubura rwinshi rwagize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugira ingaruka zikomeye ku ngendo zo mu kirere, rutuma indege zirenga 14,400 z'imbere mu gihugu zisubikwa cyangwa zimurirwa mu yandi masaha. Leta ya New York ni imwe mu zakomerekejwe cyane n'iki kibazo, aho urubura rufatwa nk'urwaguye rwinshi kurusha urundi mu myaka ine ishize muri aka karere ko mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Amerika. Ku wa 27 Ukuboza uyu mwaka, Guverineri wa New York Kathy Hochul yatangaje ko hashyizweho ibihe bidasanzwe bitewe n'ubukana bw'ikirere. Ibi byagize ingaruka zihuse ku bikorwa by'indege, aho muri New York honyine hahagaritswe ingendo zirenga 700, mu gihe mu gihugu hose cya Amerika izahagaritswe zageze ku zirenga 3,000. Ikigo Flight Aware gikurikirana amakuru ajyanye n'ingendo zo mu kirere cyatangaje ko indege zirenga 14,400 z'imbere mu gihugu zagizweho ingaruka, zirimo
zasubitswe burundu n'izimuriwe ku yindi minsi cyangwa amasaha nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru mpuzamahanga Reuters. Ese ingendo zo mu kirere gusa zagizweho ingaruka kuko n'indege mpuzamahanga zigera ku 2,100 zagombaga guhaguruka cyangwa kurwa muri Amerika zasubitswe kubera uru rubura rwinshi. Aho mu yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ari nayo turi busorezeho, reka tuyasoreze mu gihugu cya Syria, aho umwe mu miteko y'iterabwoba wagabye igisasu mu musigiti cyahitanye abantu 8 abandi 18 barakomereka, mu gihe ibihugu byiganjemo iby'Abarabu byamaganye icyo gitero. Iki gitero kikaba cyaragabwe kuri uyu musigiti ku wa gatanu tariki ya 26 Ukuboza uyu mwaka, ubwo abisilamu bari bari mu isengesho ryo ku wa gatanu mu musigiti uri mu mujyi wa Homs mu gihugu cya Syria. Nyuma y'icyo gitero, umutwe ukora ibikorwa by'iterabwoba witwa Ansar al-Sunnah ubinyujije ku rukuta rwa Telegram wigambye ko ari wo wateze igisasu cyaturikiye mu musigiti kigahitana abantu 8 abandi 18 bagakomereka. Nubwo uwo mutwe wigambye kugaba icyo gitero, leta ya Syria ntiratangaza abacuze umugambi wo kwica bari muri uwo musigiti. Ibiro ntaramakuru bya leta ya Syria SANA byatangaje ko icyo gisasu kimaze guturika hatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abihishe inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe hagamijwe kuvutsa ubuzima bari mu musigiti, nk'uko byatangajwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Guverinoma ya Syria kandi ndetse n'ibindi bihugu byiganjemo iby'Abarabu nka Qatar, Saudi Arabia, Jordania, Liban ndetse ibindi bihugu birimo Ubufaransa na Canada bifatanyije mu kababaro n'ababuze ababo ndetse banamagana icyo gitero cy'iterabwoba. Igitero cy'iterabwoba cyabaye mu gihe Syria hakomeje kuvugwa amakimbirane ashingiye ku bwoko ndetse n'amadini, dore ko icyo gihugu kimaze igihe gihanganye n'intambara zigamije impinduramatwara muri politike n'imiyoborere. Umujyi wa Homs urimo umusigiti watezwemo igisasu cyahitanye abawusengeramo ni umujyi wa gatatu mu mijyi minini muri iki gihugu cya Syria. Ni nuko nyasoje, reka mbashimire cyane mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel niyo nkuru, reka mbifurize kuzagira umwaka mushya muhire.